Merhaba, urmetli teleseyircilerimiz. Malum olğanı gibi, bir Kırım köşesi, meraklı sırlar, rivayetler ve efsaneler taşıydır. Ya Kırım köyleri ne için böyle güzel, lakin kimerde bizge anlayışlı olmagan adlarını taşıganını bilesiniz mi? Bugün ise Tarih İzleri programması şu sualge cevap tapmağa tırışacak. Malum olğanı gibi, Kırım toponimiyası diyarımızın zengin tarih izlerini saklap gelmektedir. Fakat şimdilik kadimi zamanlardan kalgan adlarının sayısı pek azdır. Türlü vakitları vatanımızda birçok milletler yaşaydı. Kıpçaklar, Türkler, İtalyanlılar, Kimeriler, Tavrlar, Skitler, Yunanlar, Romalılar, Sarmatlar, Alanlar, Gotlar ve başkaları. Bugün ise ana yurtumuzun ehalisini esasen Kırım Tatarlar, Ruslar ve Ukraynalılar teşkil ederler. Kırım sözü mağa bakanda bu Kırım sözü Yadarov Rusça tercümesi. Çünkü Kırım eski Kırım var idi. Son bu sözü bütün adağa darxaldı. Bir manasıdan, bir manası men işittim home degen Kırım, то есть мой home. Bu Kipçak Noğay tilinden gele. Hartlar aytiler evvelde bizim Kırım'ın adı Yeşil Ada idi. Son Kırım oldu. Bu tarihe baksak Tavrika adı var idi. Bizim millet bütün bu tarihi vaxtların korudu. Bir tarihi hususiyetke göre aynı bir geografik obyektler, tabiat ya da yerleşme obyektleri olsun, türlü tarihi devirlerde farklı adlarını taşıyırdılar. Bu kadimi Yunan, Kırım Tatar ve Rus. Kırım toponimiyasında 2 ve 3 türlü adlar mevcut. Bu bir tilden başka tilge uygunlaşıvı hadisesidir. Misal için Limen Burun adını dalil etsek, Yunan tilinden limen yani liman, gavань gibi, burun mыс gibi tercüme edildi. Buyuk Lambat koyunun adına nazar taşlasak, Kırım Tatar tilinden buyuk большой, Yunan Lambat sözü ise lampa yani sветильник gibi tercüme edildi. Kırım meselesi bu Kırım toponimika pek meraklı bir mesele. Çünkü bizim sürgün etken son 44 senesi bütün tamır adlarını yok ettiler. Biz 50 yıl Kırım'da yaşamadık. Onun için büyük değişmeler oldu Kırım'da. Biz 90. seneleri başlayıp bunda kayıtmaya başladık. Ama bizim koy adların, dağların adların, özenlerin adların kaytarıp olamadılar. Sak rayonunda yerleşken eski Başmak yani Şındıkı Runay koyunun böyle meraklı adına nazarımız düştü. Şu koyda çöl yerlerinde yerleşken çok ısı koylarda olğanı gibi yerli koy ehlisi Zairi asravı, koy, mal, ev kuşları bakmasının uğraşaydı. Şu vaqtda da bizge koyunun eski adı Başmak ve zemanevi Runay adı aytmakta. Kırım Tatarlar Başmak dep miyizleri osı başlagan buzavlarga ayta ekenler. Koyunun Şındıkı Runay adına nazar taşılsak, yani Runo sözünün manasını terence öğrensek, Runo bu koy yunudur. Kadimi efsanege göre Runay koyunun skelelerinde su çoğrağı var edi. Bizim halkımız ise şu çoğrağını koy yununun kapatkan ediler. Misal için alsak pek eski zamanları bu bizim ecatlarımız Tavrlar olganda bu vakti daha kaldı bizim adları o vakittan. Misal için Salgır, bazı köylerin adları,
да, bizden bilmeyik bu nasıl tilinden bu adları kaldı. Ну, misal için tam kurkulet alsak, bilmem, Gurzuf, dan çok adlar. Men misal için harfların görüşkende men şahsi men Hıdriyim pek bu hart 90 yaşında, 95, 100 yaşında harfların kimisinden körgenide nasıl Kırım'da yaşayış idi. Onlar bilirler bir dağın adın, özenin adın, çeşmenin adın, mahalle adları. Evet bizim benim gücü yetmez bütün Kırım'ın öğrenmeye. Onun için bizim yaşlar bu dil fakültetini bitirgen, tarih fakültetini ya da geografiya fakültetini bitirgen yaşlar gerekler öyle hareketler şimdi yapmaya. Çünkü her yıl bu harflar azlaşa. Onun için bizge pek az vakit kaldı onların bilgilerini saklamaya. Misal için ben çok harfların Yalboy ve Dağ tarafını araştırdım. Misal için bu Aluş'ta, Korbek, Demirci tarafları, Yalta tarafları pek yaxşı öğrenildi. Anda mikrotoponimiya pek meraklı. Anda bu Rameyski plast var, son bu Osman zamanları, Kırım Hanlığı zamanları adları kaldı. Evet, bizge gerek bir koşun öğrenmeye. Elbette, episi değildi ama bir çokusu çöl taraflarında yerleşken köylerinin adları sadedir. Çünkü ekseriyetle şu adlar yerli ehalinin uğraşkan işlerinin bağlıdır. Şunu da kaydetmek gerek ki, Kırım Yarımadası'ndaki Khmer yerlerinin adları Kırım Tatar tilinde olmaganını göremiz. Şu hadise vatanımızda türlü vakitleri farklı milletler kelip yaşaganlarının göstergüçüdür. Bu episi milletler ana yurtumuzun toponimikasında da öz izini kaldırganlar. Misal için, köy sakinlerinin aytkanlarına göre, Kurman rayonunda yerleşken Nekrasova köyünün adı epimizge belli olgan Rus yazıcısı Nikolay Nekrasov'nin bağlı değil eken. Yerli mektepte tarih derslerini alıp bargan Vera Petrovna bizge köyünün adını açıklagan, mına böyle meraklı rivayet tarif etti. Казаки Запорожской сечи ехали в Крым за солью. Передвигаясь по степи, долго ждали, когда же встретится на пути хоть что-то похожее на человеческое жилье. И вот они подъехали к этому зданию. На крыльцо вышла девушка, прекрасная, очень красивая девушка. Мальчики, эти юноши, влюбились в нее сразу и решили предложить руку и сердце. Но девушка сказала, что нет, вот выполните мои 3 желания, и тогда я, значит, решу, за кого из вас выйду замуж. Первое желание такое – посадить от крыльца аллею до поля, где отец занимается сельским хозяйством. И ребята сказали, да, мы это выполним задание. Один из них поехал на южный берег Крыма и купил у китайских купцов за золотые червонцы саженцы можжевельника. Привез и посадил аллею. Да, хорошо, сказала девушка, ты молодец. Подождали, пока приехал второй парень. А второй парень купил саженцы шелковицы и посадил тоже вокруг этого дома. Шелковица долго росла, вот последние деревья сохранились до сих пор с той стороны здания. Да, сказала, вы справились, девушка, с заданием, но я за вас не выйду замуж, пока вы 3 задания не выполните. Второе задание, значит, было, кто первый спашет поле. Парни стали поле пахать, опять выполнили задание вместе, одновременно. Ну, тогда сказала 3-е задание. Поверните воды Днепра так, чтобы они попали на поля моего отца. Ну, парни сказали, нет, с этим заданием мы не справимся. Сильно девушка норовистая, не будем мы на ней жениться. И поехали дальше за солью по своим делам. Нашим жителям села Некрасово так понравились эти парни,
что они в честь их назвали село Некрасово. А почему? Потому что один из них носил имя Некр, по имени отец его занимался пасекой. И вот от слова «нектар» назвали сына Некр. А второй Сова, он все время охранял на Запорожской сечи, ночью не спал. Хороший был охранник. Вот его прозвали Сова. И вот жители сложили эти два слова вместе, Некр и Сова, и произошло название село Некрасово. Кырымның ялы бойында ерлешкен көйлерінің адлары да гайет мираклыдыр. Мисал үчүн, Ускут койының адына келсек, шу койның ады та кадими заманларга кетип, 3000 ел эвелси пейда болганы кайд этилет. Шу койның ады Кара деңиз шымалындагы йыры бир скит кабиленин тыл абидеси деп сайыла. Ускутның ады әрдайым бұрчоқ тетқиқатчыларының дыққатларыны желбеті еді. Ләкин бұрысы де шу ат қайдан келіп чыққаныны доғрыдан-доғры тапып оламыды. Тарихчыларының чоқысы шу топоним «ицгот», яғни «бу готлар» дегені қарарға келділер. Ләкин дигер тарихчыларының фикіріне же Ускут сөзі екі компонент тешкіл еткенini көз өгіне алдылар. Бірінші компонент «уст», яғни темел, юрек кыбы тәржіме етілген «озек» сөзінде тоқталдылар. Екінші компонент «кут» исе бақт манасыны ташығаныны қайт еттілер. Эбет бір койын бір шевесі бар. Оның өгірінме пек мерақлы. Бір сөзі айры оғый. Мисал үшін мен өгірінейім бұл өсімліклерін адылары. Bir koyun şahsi adları var. Bu ne isbat eti? Pek çok kabile bizim millette var. Eski zamanlardan kalgan kabileler son koşulgan kabileler var. Evet bizge bunu gerek saklama ama bizde güç pek az. Ule milletke çalışkan adamlar bizim arasında pek azlar. Onlar bakaylar bu nasıl mende maşina olacak, nasıl benim evim olacak bilmiyorum. İsteyimden bay olma, zengin olma. Ule vaktin sin joyaylar ama millet için çalışkan adamlar pek az. Таш жарган айрығы Қырым ярымадасының мерkezінде партизанская, яғни Сабла көйіне яқын Қырым дағларының тамам юрегінде ерлеше. Шу айрықның ады Қырым татар тілінде олып таш, камень дайын, жар обрыв кыбы тәржіме олына. Ләкин шиириже жарылған, яғни парланған таш оларақ тәржіме етелер. Таш жарған айырығының қабірлерінде шу ерге яқын олған йылан қобасында табылғаны кыбы қызыл қобадан чамур сауытларыны таптылар. Милаттан евел 3-2 асырларда бұл ерлерде скитлер яшайдылар. Бұны анда тапылған о девірдегі қабірлер таздықлап келмекте. Таш жарған айырығындан чатырда құтысыне мына бойле шане панорама ачыла. Білгеніміз кібі чоқысы Қырым көйлерінде бүгінге же әвелері шу койды яшаған инсанларнен бағлы эфсанелер ве риваетлер сақланып қалды. Бахчисарай районында ерлешкен Аджи Болат, яғни угловой койының сакины Ариф Ягяев бөле мерақлы эфсанені тариф етті. Бір күн Русияда нам қазанған күрешчі Иван Подобный Қырымға келіп, ерлі әлі де күреш ұсталары олғаныны біліп, күрешчелеріні онен күрешмек давет етті. Шу даветні тамам Ариф ағаның қартбабасы Чолақ Яя қабул етті. Шу ярышта бізім Қырымлы күрешчіміз еңгілікнен ғалип олып чықты.
Аджи Булат койынын имамы Мамут Муратов иссе оз баба деделері үчүн туған койынын тарихынен меракланып, шу кой Кырым ханлығы вақытында саясет системасында насыл бір муим ерні тутканы ақында икее етті. Аджи Булат и Ортакесек являлись не просто как в нынешнем понимании село, а являлось таким как влиятельным местом, центром для определенного района. Здесь, так как он находился на торговом пути, здесь были золотые магазины, и даже от некоторых стариков передается, что когда говорили Бахчисарайск, он говорил: нет, я Аджибулатский. Здесь уже такой как мини-каганат уже был свой. Здесь были определенные свои мырзалар, которые, когда собирались, решали тот или иной вопрос. И ханы Крыма считались с мнением с мырзалар. И чтобы даже дать понять, какой большой было само по себе ювелирный магазин, это как показатель было, старые при крымских татарах показатели были. И второе, что здесь находилось, передается, что 3 или 4 мечети, 3 или 4, здесь такое небольшое разногласие есть, 3 или 4, это не считая маленьких месджидов и медресе. Здесь находилось еще и женское медресе по обучению Корана, оно ближе туда к Мезарлыку. И было 2 медресе для мужчин. Насколько, по рассказам, что одно из них было для хафизов. Бахчисарай районында ерлешкен Шымдыкы Путиловка, яни эскі Кырым татар Янжу койынен бақлы бір мераклы эфсане бар. Шу эфсане сасында тамырлары Янжу койынден олған Ниаль Хайридинова шиыр язды. Янжу койым. Қадими бір заманда қаядақ дере топе бір ерге келіп чықа уч аркадаш. Олар белкі эділер аға қардаш, я йолдаш. О ер исе чоқ гүзел бір манзаралы ер екен. Уч егітні бұ ерлер мефтун еткен. Бір-бірлеріне бақа олар, не айтмаға білмелер. Сон кой құрмаға бұ ерде олар қарар берелер. Біз мында маале кой құрармыз олар дейлер. Келіп мында әм фуқаре, әмде байлар яшар дейлер. Койны құрып башламаздан оның адын қоймақ керек. Атсыз койге кім кележек, оны да түшінмек керек. Чоқ язық ки шымдыге же бұ ерде кімсе олмаған. Бұ ерде біз иншалла дүлбер бір кой құрармыз. Құрып башламаздан әвел оның адын қоярмыз. Шай дегенде мавы көктен келе бір рахмет. Яғмур түбінде қалалар егітлер әбет. Әнішке олар әнгенде йықыла тайып бірісі. Усты яны чамыр ола, жумақ керек дей екіншісі. Олар шашып тұрғанда күліп дей үшіншісі. Койның адын мен таптым дей, шашып қала әпісі. О насыл ат? Деп сорайды күлушелер егітлер. Мында келіп яшар дейлер. Чоқ инсанлар, миллетлер. Сен янымны жуам дедің, демек ады тапылды. Оның адын Янжу қойдық, бұ ажайып ат олды. Шу замандан сон мында яшап келді несіллер, бала чаға остырдылер, қави қойылды негізлер. Базы малюматларға көре, Гавр койының тарихи ады Гавродыр. Археологик қазмаларының нәтижелеріне көре, Гавр койының пейда олығы 8 асырға айт олғаны қайт етіле. Шу малюматқа көре, Белбек өзенінің вадисінде ерлі әялінен қарышқан готлар яшаған еділер. Бұл койын бір екідені ревайеті бар.
Onun için bir-iki söz aytmak isteyeyim. O Gavur koyu eski kağıtlar içine 4. asırda adı var. O vakit ona adı Atrad deyken. Bu birinci rivayet. İkinci rivayette rahmetli Hacı İskender Ağa tarih etken edi. 19. asırın sonunda bunda geldi General Fazıl Bey Balatukov degen adam. O gelip bunda yazlık kurdu. O yazlık şimdi de tura, evi bozulmadı. Kene şöyle bizde aşağı mahallede çok yakın yağında. Onu evi bugün gece tura. Onu nesilleri bak sarayda yaşaylar, Cankoy'da yaşaylar. Kırım degen güzel mekan. Tarifini zaman zaman yazmak ile yüreğimde. Nağmelerim bitmez. İnan, bir mukaddes sabahımsın. Muddem yeşil bir bağımsın. Gün doğuşta Türk yurtların şavle saçkan mayağısın. Ne güzeldir bahar, yazın, nağmelerin, şirin sazın. Bu dünyanı hayran ete, yürek yargan, hoş avazın. Aşıp taşkan salgır nehrin, suun içe koy, şeherin, zamet ile, gayret ile, güllendire, bol çöllerin. Sensin benim, oz diyarım, ilk beşigim, iftiharım. Bahçesaray kucağında güneş saça ışıkların. Senin için canım kurban, ölsem seni bermem koldan. Dedelerden miras kalgan, canım sana olur kurban. Baba yurtum, aziz mekan. Bir таулықта ечілде, яда ялы бойында ерлешкен. Қырым ері, ғайет дүлбер ве шубесіз айретте қалдырыжыдыр. Bizim urf adetlerimiz, tariximiz ve medeniyetimiz, buyuk ana yurtumuzun bir köşesinde, dağ töpelerinin, özenlerinin, kuyularının adlarında ve diğer şeylerde, hatta bir taşçığında saklanıp kalmaktadır. Bugün ise Tarih İzleri programması Kırım toponimiyasının parlak misallerini getirip, onların manasını anlamağa tırıştı. Eğer de siz öz koyunuz ya da şehrinizin geçmişi ve zemanevi hayatı ile paylaşmağa isteseniz, bizge müracaat edebilirsiniz.